clear to te chibai ule weekly roundup hun kan no thleng le ta a Mizoram Presbyterian ko shan rongbol na peng sang sang chanchin ilo clear howang u ATC valedictory service nei ani April ni som pan ni zir top ni khan Aizawl Theological College chuan valedictory service an manga kumsan ni som pare ta changa sang hi som pakwa session azir chuak te thana hun an mang ani Thana in khom hi Reverend Professor Vanal Ngakaral te Principal ATC na kai shruaya Reverend Andrew H Laltlan lianan hun ser amanga Reverend Lal N kola kai shruain lom tu soina tong trai na nei ani ngai dam dil na tong trai hi Reverend PC Vanal shruai kai shruain nei ani bok Reverend Lian Ming Thanga Sailo Senior Executive Secretary in Zir Swak te certificate lanin fuina thutsa asoya Reverend Lian Ming Thanga Sailo chuan lali swan petera hna hengte ai hian nangin keimin mangai zo kemtia azona kha keimani inzot non fawila taimatak le thanem ngai takarong bolin thildang zongzong ain pathian le arong bol na hi ngai poimo tlat turani ti in fuina thutsa soi ani Principal Reverend Professor Vanal Ngakaral te in Zir Chuak te lan na hun amang Zir Chuak te thana thutsa Reverend Vanal Rona lecturer ATC le Arlal Engkima student body president ten an soya Zir Chuak te lama tangin Eflerim Ruatan asoi bok Reverend R Vanal Ngaka Synod Secretary in Law Manahlana vaiva kon bia zai polte an zai bok Reverend Professor Lom Sang and Lom Thu Soin, Reverend K Lung Moana, Theological Education Board Member in Malsom na in Comachin ani. Kumina ATC atang Zir Chuak te hi BD somni pasari MTH somthum pali DCPC pathum DTH patni anvain mi somruk paruk ani a anzinga mi somni pakwa te hi Mizoram po na changaron zir te ani. DTH zirlai patni te hi Reverend Dr. H Vanal Avale. Reverend Dr. L.H. Ross te nuaya anthoka. May tha an dissertation an the lutang. MTH zirzo tharzinga patni Reverend Zairem Kima. May tha atanga thingdol bial vongtur le. Reverend Dai Lam Thanga. May tha atanga sisong bial vongtur te chu Mizoram Synod nuaya pastor thoklai anne. Central Quotient meets a shwai tu ten retreat le leadership training hun an mang. April ni som pakhat le ni som pahni khan Synod Multipurpose Training Center Mission Veng Thlanga Central Quotient Meets Committee chuan retreat le leadership training an neya rongbol na atana changkai tur poimo tak zirna nei ani April ni som pakhat zana Reverend R Vanal Ngaka Synod Secretary in Mani in Phatnun ti thupuya mangin pathian thucha asoya April ni som pahni zinga Reverend B Sang thanga hena changin pathian ko na chungchang le rongbol tu nun atana thupuimo tak ngai thlak ani heng ba ka hian Central Committee member te rongbol na kong sang initiative na le in fui tharna hun man ani bok Central Committee member Somli Palia mi Somli Patni an kal thei ani English Mizo Dictionary le khabuthar tlangzar ani April ni som patni zir top ni chanhudar ni le chanve khan Synod Literature and Publication Board buat sai English Mizo Dictionary chu Reverend B Sang Thanga Executive Secretary in Charge SLNPB in Synod Conference Center at Langzar Hetlangzar in khom hi Reverend Dr. C Chongming Liana SLNPB editor in akai shruaya upa C Thanga SLNPB member in hunser amanga upa H Ro nga ka SLNPB joint editor chuan in Mercia tina hun mangin lekhabutlangzar tu chanchin asoi ngal bok Reverend Vanal Zwat SLNPB BEC member in Lom Thu Soin Reverend PB Mankima SLNPB member in Malsom nain in khom achin ani SLNPB in English Mizo Dictionary Project ane hi kumsom thum zet kalta atanga chan ani a Koshan le ram mamole khabu chwa tura ding ani anga hele khabu hi project ka anne ani a mithiam som pakwa thlang chwakin chan in sema dictionary chu buat sai tura ram han chho ani a endik le siam rem na thok turin mithiam som patni ruat le ani a anni hian uluk le thanem ngai takin endik na an khoi zui ani endik na hi uluk taka kalpui ani awang hian a hun chung a rei lo theilowa changklung le chorna omzo ka ti chwa tha a hriat ani awangin a buat sai chung hi a rei lo thei ta lo ani endik chung a rei boka Synod Literature and Publication Board editor po tuna changlai nen hian panga lai anin thlak mana aziak tu te zinga mi panga chuan chatuan ram min pansan man bok he dictionary hi cheng zali somnga man tur ani a thumal zongzong hi a shil fia na zo a hian a man dan tur enti na sentence da ngal zel ani bok Synod book room a lei thei ani
Missionary Training College in Graduation Day an hmang April ni som parukhan Missionary Training College chuan Graduation Day voi sari na an hmanga missionary ni tura buat sai Bachelor of Missiology zir chuak mi som panga te hna certificate hlan ani a zirlai ti tha te hna award chi sang sang pariat hlan ani bok he huna hian sinot ho tu te le ko shan shrai tu te ba ka som big mi zathum zet an kal khom ani Graduation Service hi Principal Reverend Vanlal Rawakhyang te in a kai shwaya MTC Registrar Reverend Remlal Fakan Graduate Tharte in Mercia Tirna le Phouchwana aneya Pularin liana kolni in hunser mangin Reverend JH Lalshwai Zeran Lom Thu Soi Trong Trai na akai shwaya Reverend Lian Ming Thanga Silo Senior Executive Secretary in Certificate Lanin Synod Secretary Reverend R Vanal Nga kan Loman chi sang sang a hlan bok Synod Mission Board Secretary Reverend Cizo Ramoy and Graduate Tharte Pathian Hena Hlana Huna Man Nu in Reverend Dr. Vanlal Nga Karal te MTC Governing Board Member in Trong Trai Sakna Huna Mang he huna hian Synod Mission Choir an zai bok Graduation Day hi Reverend Laram Liana Patsuao PCI Moderator chuan man puin Graduation Day thutsa asoya mission na chu Pathian Mission ani thu te chanchin thashil chu koshan na pui ani thu te le koshan chu mission awanga lo om ani thu te asoya a aya na pui mo zok om lo awangin missionary training po ti changlun deu atul thu asoi Moderator hian College Magazine thar atlangzar ngal bok ani Zilai ti chate hna award sem chua paria dong tu te chu Sizo Than Tluangi N Sima Devi Zomuan Pui Vanlal Muan Pui le Lalom Pui te anni a apum pui ti Chaber Loman Academic Excellence Award chu Zomuan Pui hna hlan ni in Vanlal Muan Pui chu Best Outgoing Student Loman pek ani bok MTC Faculty IO Dr. Laldin ni le Zilai pani te hna tangin in thla na thu toy ngai thlak ni in upa RK Ramherlian an lom thu asoi bok MTC Governing Board Member Reverend Chuaw Thuaman Malsom na in atin ani Missionary Training College hi kumsang ka zakwa somsari pariat khan Missionary Training Department ti in Aizawl Theological College a Bulchan ani a kumsang ka zakwa somkwa paruka tang khan ATC campus durtlanga son chho ani khan SMTC a be tirani a sumi nuwa SMTC atangin lakshan ni in Missionary Training Center ti alonita ani kumsang ni pasari Synod chuan college hlan kai remti a Synod thurel angin June nili sang ni som khan Missionary Training College chu alo piang ta ani MTC a hian Senate of Sirampur College Degree Bachelor of Missiology kumthum course kalpui me kani a Senate of Sirampur College noya BMS zirna kalpui masaberle Northeast India omchun ani MTC a hian BMS baka missionary training che sang sang kalpui mek ani bok Good Friday le Easter Sunday man ani April ni som pakwa zir top ni kha Good Friday ni a voin April ni som ni pakhat pathian ni hi Easter Sunday ani boka April ni som pariat Monday Thursday atangin Good Friday program hi manchan ani Presbyterian Koshan chuan Good Friday le Easter Sunday thopui in angtlang an zir hawa voin Easter Sunday chomma chonu le zana po hetiang hian thopui an zirang chomma in khoma thi na nei na thole ta chonu in khoma thole lalpa ne na len dun ti le zanin khoma amangin kan thole ang ti te anni Good Friday le Easter Sunday te hi Christmas te anga ningai man ani lova achan chu lali swa thi hun lai hi juda te kalhen kut man lai vel nisan ni som pali vel ani a chu March thla chhnulam March ni som ni nu April ni som ni panga malam si thlafang bial lai ani a chu wangin tun thleng hian Good Friday hun hi March ni som ni le April ni som ni panga inkara thlafang bial lai zirtop ni hi ani ta zela Good Friday ma pathiani tung kaw ni a manani a Good Friday zo pathiani ma saber chu I swa thole ni Easter Sunday ani ta zela Easter Sunday atanga chu ta ni somnga na chu Pentecost ni alo ni vele bok ani thlafang bial lai hi chu ta ahun le ni ruat thin ani awangin heng ni poimo te hi ahun le ni adang lam shet deu thin ani Mission Rongbol na sang lo ngai thak chun zomila April ni som pali pathiani khan New Delhi Mission Field a puitling pakhatin baptisma achang April ni som pali pathiani khan Odisha Mission Field a mi som pathumin baptisma achang bok April ni som ni lai ni khan Dibrugarh Koshan Assam a puitling panin baptisma achang bok
April ni som pahnih zirtawp ni zan khan Assam Mission Field Media Ministry Rise Film Assami sa le lin chu pathian hena hlan ani a chumi hnuah AMF Conference Hall a en ho ani he film hi YouTube lama upload ba ka rongbol na hun hrang film show turatan po tangkai hle don ani tuna chuan Sino Department rongbol na hrang ilo clear hawang u MSSU April ni som ni inrin ni khan lim en veng thar ko shana Sunday School zirti tu tan training nei ani a upalal chalhuna ralte MSSU assistant coordinator le MSSU trainer te upalal rosa call ni le upake wanal nga katte ankal April ni som ni inrin ni ve khan din tharveng thlang ko shana Sunday School zirti tu te tan training nei ani a Reverend Sila Rosia ma MSSU office le trainer te upashil than sanga le upake zorem sanga te ankal Education April ni som paruk thole ni khan Kolasip district chunga PES teacher the training nei puin pu PC Vanal Shwaya supervisor le committee member te upa doctor rin tluang le upa doctor Caesar Zoliana te ankal Koshan Meichia April ni som pasari ni lai ni khan vision veng biala leadership training nei puin committee member Pilal Machwani le pisoi thangite ankal April ni somni pali changani somni pakwa chung hian Shillonga PWF committee le NEICCWA assembly mangturin Central Koshan Meche Shwai tu tele zo Colombial IO mi somthum ankal KTP April ni som pasari ni lai ni khan Champhai Zotlang branch Diamond Jubilee lom namhan puin committee member upa kelal nun tluang ale pulal ruat felate ankal Synod Campus Ministry April ni som paruk thole ni khan Apollo School of Nursing a hunan manga tlangwalal hun zawat law counselor in hun mangin thushil tu in thalai te hena thuron asoi mangin tunlai thalai te mamo sang asoi Synod Prison Ministry April ni som pasari le ni som pariat khan chiatlanga jail rongbol na nein Reverend Alal Vulwaya director le committee member te Reverend Nal Samwana upasilal thiang limale upasimal som kimate ankal Thok tu thar lak ani Synod Service Board chuan me ni khada changa thok turin thok tu thar hetiang hian ala Synod office lunglea chokidar turin zorem moya apa wanal liana zo bok veng hlun le Synod office lunglea office assistant turin babil rampari anulian doli electric veng lunglei PC Girls Schoola chokidar turin silal muanoma apa si chong nuna wangklang le Synod Higher Secondary School moral teacher Turin Timothy Vanal Chuangen te apa Vanal Tluangen te kulikon aizol te lak anni Sin4 Shwaina Eng channel po thuam thatto ni in call tharman to ani Shwaina Eng TV program Susmacha Prasaran program po munom le changtlung jok tura ma lak me kania pathiani tlaidar nga zone zolbuk le LPS 1 te ti chwachin ania Hei ba ka hian program dang po tlaidar nga changadar rukle zandar re ta changadar kwa te ti chwachin ania clear tu ten min lo clear sak vek turin kan som cheu Sin4 recording studio video le voice recording ati theya Koshan ho te mangdu kanom chuan Sin4 coordinator hnen a deal thei ania hei ba ka hian office phone number panhi pathum pakhat pali paruk pali pariata biak thei ani Synod Relief Fund sem ani Tun nai harsana sang nei te hne na hetiang hian Synod Relief Fund pek ani sakor tui chuna kang mei tuar mi pakhat hne na cheng sang li le tuidam khwadam lo mi pakhat hne na cheng sang riat te pek anni tuna chuan Synod puipa te program lo ngai thla ila Reverend Alal Ming Thanga moderator April ni kwa changani somni pakot chung hian International Choral Festival le Wales Koshan tlo in Walesa akal Reverend Lian Ming Thanga Sailo, Senior Executive Secretary. April ni somni, panhe chang ni somni pakwa chung in Delhi Bial Zirchiang tu le Kolkata Leadership Training nei pui turin akalang. Reverend B. Sang Thanga, Executive Secretary. April ni somni Pathuma Financial Rules and Chat Committee a chuang. Reverend Kela Rin Moya, Executive Secretary. April ni somni Pathuma PBS Graduation Day man puinga April ni somni palia Ramthar BEC a chuanga April ni somni panga Property Committee a chuang April ni somni pariat chonhua Ramhlun North Bial in Khom pui a man pui bokang
khati zong kha tun thuma ta na weekly round up hun kan man thei te chu ni e